Kubor nagaslem jong Nongshong Hima. Hadu kakak kendai terik jemang arja arpui. Keladan kumbalai po hajar, news pa absan ngut ki Nongshong Shnong, ka West Khasi Hills, ki bela syam ya ketika, ha ka first dose, katba ki bela yo ka second dose, ki dan tang, san hajar san spa sobsan ngut. Ya kini la ong doba tilingwa IAS Deputy Commissioner ka West Khasi Hills, habakran berkilat pathai kubor, ha ka sengi palai katayo, ha ka jingdon lang ka DMNHO, ka West Khasi Hills, ka Dr. S.E. Lingdo. Shushu DC la ong ru, banado belas dang kini ka COVID kat kendai, mentara arbanai AA. Hadu kami juga kat kendai terik ubana jemang arjar puai, ki total aktif kes kidan cispa hanya pesan gud. Batang hak kat kendai terik jemang arjar puai, keladan kalai ngut ki positif, bat hadu kat pra terik kidan prangut ki belakang. Bat mentara sengi arpau terik jemang arjar puai, katenat kakak kakia ke West Khasi Hills, bat ki borders terik ki kerman bakalai ngut kinyo ekicengkat. Information kini kita pila banlek cakap ka website mo the westkhasihills.gov.in. Nama West Khasi Hills small letter .gov.in. Fisu klik untuk mobile pin salap ki information kiba detail pila banyo ang tuhan no por bahila songdan kam ban muat information sulit cakap ka site. Te nakalagamat mentawas arna ye naruk bakasang kani ka COVID ni ko jela juni te masih itu isi kani ki information ke ba ngidan bani ne hadin kata pada insa yo gaji jawab ye ki clarification bagi ko ban kuli te hadu menta kasni kamot hadu menemit ma hadu menemit ke report ke bangi dan honi kalau ba total number jongki active case ke desi sepanjang sana nangta tam menen kasni kiran khalai ngot ki bayo positif nangta pada hado menen kasni prangot kira yo yang jikya kila recover nangta mentang kasni expect kalkum kajing survey jangi mentang kasni khatlai ngot kin recover penang ta pada tiba sa hante hapo corona care center kamu di badan kani kategori tiba kham dan kani symptom kide rengun te armot na kita pada kidan kategori C ba D mati kham dan ka system oh nak hendrengot mot armot kham dan ka system ba kham jur te hawa kadi baide bakalyang jong kani ka vaccination pare kini ki khat pra marmantang ya kini khat pra plus khat pra sinem hadu sau tang menen kasni ki bawan ai kani ke injection tika menen arspa san fu arngot te nginang susdang yang kani ka jing ai tika na wata kini ki pra senam seneng haru sau senam kadba ya kini ki ba sau fusan plus pada ngila duna kani ka jingdan ya kini ki dawai kumta ngim chimla ban le haman la ki center te nga kerman ba lasai kasi ngin sayo shu ka tukani ki dawai nang Shnong ten lapoi kita ki dawai ngin sa sedang yang ban aya kani ka jingtika habar haki center ya mentahi hapo Nongshong CSC ya ki ba 100% plus ni dampen sange shwa kajing artika na kadaw ba yem dan dawai shu te hado menen kasni kajing dan ki breu ki bala yo ya ka first dose kamot kidan hado lai phau hajar nyospa arsangun nata ki bala yo pada ya second dose pada dangsan hajar sans pa sapusangun te kumba fitip hi ba hapedang ka first dose ba ka second dose
menta ka kum ka advice ka baki ai ke ong ba hadian ka photo yo 12 to 16 weeks. khara hadu khan reu tayo te dena ta dau ba kampat dei ka pori gini gibreu ya borok bikinnya yo ya ka second dose yang up so hadu pada I kita kapor dena ta dau kini kisan hajar sanspa sapusan ki layo second dose gede gitu belawan injection nadu gitu benai March te kadi kata ka information ka mga IFP te ngila establish ru ya kini ki community corona care center ha kini ki Shnong dong ki briu Shnong ki bang sodon kam na kita ki balaran ki Nongpang kila activate ya ki community corona care center te wala kataru ngidang dan so ki bar ngirisam yo le si ba kajing bun dong kini ki positive case kadang tio ko bafi ha kini ki sni kadang ya ki te ngilong ki wala ngilalong ki bar pun krel pa ya kini ki corona care center haman la ki block jong pani ka district te nakayang jonga dan tang harukan kani matang